6. Umusore upima metero 1 na santimetero 74. Umusore ufite imbaraga, ni umuwinga ukina akinisha ikirenge cy'iburyo, bawita winger striker, no kuvuga no forward. Yatsinze ibitego 10 muri championnat ya Burkina Faso mu ikipe ya Saritas, atanga imipira 7 yavuyemo ibitego, kandi match enye za nyuma muri championnat ntabwo yazikina, yazizora mu bitego 17. No mu Burkinabe ari guhamagarwa muri equipe nationale yabo nkuru, ari kubundi yakineye abato ba Burkina Faso bose kugeza nubwo na equipe cani yabo yayikiniye. Uyu muwinga hatari ikipe akina mu Saritas ni umugabo w'umukoroneri ukomeye cyane muri Burkina Faso, antambwe atafita n'umugore mwiza cyane w'inzobe. Ati umukoroneri arakomeye cyane. Ati uyu mukoroneri ikipe ya Al Hilal ya Ibenge yari ipimye, arayibwira ati udafite inoti $200 y'amadolari nta kintu nganira nawe. Ikipe ngo ya Ibenge yageze ayitanga $150 barayangira, usibye ko Ibenge yanayivuyemo Al Hilal. Igihari EPR binyuze muri Watara barambwira ati tubarize matakwa ibikenewe kugira ngo tuzane uriya muwinga w'ishanyarazi hatari, kuko uno mwana izo match enye za nyuma atakinnye yari yagiye mu Bufaransa mwigerageza mu ikipe yitwa Troyes mu Bufaransa. Agezeyo akora teste amara ibyumweru 3, amwe ati taha tuzagusubiza. Iri pareke wenda tatsinze iyo teste mu Bufaransa, ariko ni mu Bufaransa nyine. Ni umuwinga utsindisha indyo imoso, narebye highlights ze, yitwa Jacques Pantalon. Yitwa Jacques Pantalou. Pantalou. Yitwa Jacques Pantalou. Kandi nayo byazanzanira Pantalou. Jacques Pantalou ateye ubwoba, ni winga hatari, ateye ubwoba, atera amakufura, ni ruvumbu ugenda kuri kufura. Jacques Pantalou ibyo $150 by'amadolari yitwa Jacques Pantalou Diala. 200 APR zabire. Ahubwo se ni Pantalou, ni Pantoulou. Rugangura soma Jacques Pantoulou Diala. Pantoulou Diala ni Jacques Pantoulou Diala. Yabakenewe ni murebura, afite imbaraga n'ubusore. Ifaranga saba APR bayibwiye bati barayibwiye bati nimubona $200 by'amadolari mukamuhereza umushahara $800 by'amadolari buri kwezi, aramanuka Nyarugenge afata uruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo. Niba abandi ngo yavuye mu kibuga adatsinze ataharira gusa. Ibitego 10 yarabitsinze, assist 7. Ngo abantu badoda, abantu bafite ubumenyi mu kudoda incundura bagiye kubona akazi, bamwita bazajya zica buri munsi. Pantalou Diala. Ejo ndabazana undi mwataka watakisha imoso, ufite impungenge kuri amafaranga yamukandagira ishaka ayo mafaranga yamukandagira irashaka gusinyishiriza rimwe n'abana b'abanyarwanda. Ibiganiro ngo biri kugenda neza. Saying ine bahagaze mu $200 by'amadolari kuza muri APR byaba bikubye. Mu manyarwanda ari $244. Oya bawamu wabita Jacques Pantalou $800 by'amadolari nangaye mu manyarwanda. 8 bamuhemba kumuhemba Jove bien, ariko recruitment, ariko nyine none se kukeneye umukinnyi ukomeye wabigenza. Hanyuma ku munsi waje kwizigira indi nkuru dusize muri Rayon Sport, mbabonje abanyarwandakazi, harimo intambara ikomeye. Hari umugabo ugomba guhabwa akazi, Perezida aravuga ati ntakomuha, Vice President umwe akavuga ati bakamuha, Muvunyi akavuga ati mwe mubiganiraho nge mbaye ngiye ku ruhande. Uwo mugabo umutoza aramushaka muri Mureri, ibintu birakomeye kuri uwo muntu. Ntirirema ngo ataraboneka, nta recruitment maziza. Reka twiganire tuzamuganiraho n'uwo mwataka wa APR. Abantu bakwiriye kujyana APR barayibazaho ibintu bibiri. Yego, APR iri ku isoko iminota 3 ry'umutoza. Reka mbabwire umutoza Gamondi niwe bari kuganira, ariko Mikel Junior yarushe bombe ku mugoroba. Rugangura tweet wayibonye? Nayibonye. Gamondi ni umutoza ngo wibereye mu Butaliyani, ari kurya spaghetti bolognese, ari muri za pasta, yibereye mu bindi bintu by'ibiceri, ari ku mazi yari kubirugwa ntashaka kumenya. Ari mu mizabibu hariya yibereye kumwe na bapiri. Ngo abantu bamuvuze ngo bamunye kuri aeroport Kigali, Mikel Junior yasetsa aratembagara bati cyo kora abanyarwanda so kubeshya murakabije, ati rwose ibyo ni ikinyoma, kugira ngo agukonfirme Mikel Junior ko ari umuntu we cyane. Ngiye yanyereye screenshot Gamonda mubaza ibintu byo mu Rwanda. Screenshot gutya chat za WhatsApp view once
njye yarazinyihereye chat bagiranye amubaza boro za hano mu Rwanda tambwa ati nanjye simbizi reka nkubarize uko bihagaze ibintu birema amatereka aho rero Gamonda ariko ibiganiro na APR ntago yavuze yuko bitabaye ko birahari ibiganiro na APR uyu mutoza rero ngo agomba kuboneka vuba APR ngo nicyo kiraje ishinga inama ni nyinshi cyane ariko nibikuraho ko APR iri gushaka winga macacari tuzasobanura byihariye kariteze ejo nagize amahirwe rero umunyamakuru biganiro Anta murabizi ko aba umuscout yasigaye scoutinga ambwa ati Rugaju atukurikirana umuwinga wavutse tariki 16 z'ukwa gatandatu 2006 umusore upima metero 1 na santimetero 74 umusore ufite imbaraga ni umuwinga ukina akinisha ikirenge cy'iburyo bawita winger striker no kubona umuforward yatsinze ibitego 10 muri champion na Burkina Faso mu ikipe ya Saritas atanga imipira 7 yavuyemo ibitego kandi match enye za nyuma muri champion ntabwo azikina yazora mu bitego 17 no mu Burkinabe ari guhamagarwa muri equipe nationale yabo nkuru ari kubundi yakineye abato ba Burkina Faso bose kugeza nubwo na equipe cani yabo yayikiniye uyu muwinga hatari equipe akina mu Saritas ni umugabo w'umukoroneri ukomeye cyane muri Burkina Faso antambwe atafite n'umugore mwiza cyane w'inzobe ati umukoroneri arakomeye cyane ati uyu mukoroneri equipe ari Hilal ya Ibenge yari ipimye arayibwira ati udafite inoti $200 y'amadolari nta kintu nganira nawe equipe ngo ya Ibenge yageze ayitanga $150 barayangira usibye ko Ibenge yanayivuyemo hari Hilal igihari EPR binyuze muri Watara barambwira ati tubarize matakwa ibikenewe kugira ngo tuzane uriya muwinga w'ishanyarazi hatari kuko uno mwana izo match enye za nyuma atakirinye yari yagiye mu Bufaransa mwigerageza mu ikipe yitwa Troyes mu Bufaransa agezeyo akora teste amara ibyumweru 3 amwe ati taha tuzagusubiza iri pareke wenda tatsinze iyo teste mu Bufaransa ariko ni mu Bufaransa nyine ni umuwinga utsindisha indyo imoso narebye highlights yitwa Jacques Pantalo yitwa Jacques Pantalou Pantalou yitwa Jacques Pantalou kandi nayo byazanzanira Pantalou Jacques Pantalou ateye ubwoba ni winga hatari atego atera makufra ni ruvumbu ugenda kuri kufra Jacques Pantalou ibyo $150 by'amadolari yitwa Jacques Pantalou Diala 200 APR zabire ahubwo se ni Pantalou ni Pantalou rugangura soma Jacques Pantalou Diala Pantalou Diala ni Jacques Pantalou Diala yabakenewe ni murebera afite imbaraga n'umusore ifaranga saba APR barayibwiye bati ni mu $200 by'amadolari mukamuhereza umushahara $800 by'amadolari buri kwezi aramanuka Nyarugenge afata uruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo ni babandi ngo yavuye mu kibuga adatsinze ataharira gusa ibitego 10 yarabitsinze assist 7 ngo abantu badoda abantu bafite ubumenyi mu kudoda incundura bagiye kubona akazi bamwita bazajya zica buri munsi Pantalou Diala ejo ndabazana undi mwataka watakisha imoso ufite impungenge ko amafaranga yamukandagira ishaka amafaranga yamukandagira irashaka gusinyishiriza rimwe n'abana b'abanyarwanda ibiganiro ngo biri kugenda neza ingine bahagaze mu $200 y'amadolari kuza muri APR byaba bikubye iyo level mu manyarwanda ari $284 oya bawamu wabita Jacques Pantalou wewe $800 by'amadolari nangaye mu manyarwanda 8 wo bamuhemba kumuhemba je vais bien ariko recrutement ariko nyine none se kukeneye umukinnyi ukomeye wabigenza hanyuma ku munsi waje kwizigira indi nkuru dusize muri Rayon Sport mbabonje abanyarwandakazi harimo intambara ikomeye hari umugabo ugomba guhabwa akazi president aravuga ati ntako muha vice president umwe akavuga ati wakamuha muvunya akavuga ati mwe mubiganira wonge mbaye ngiye ku ruhande uwo mugabo mutoza aramushaka muri murera ibintu birakomeye kuri uwo muntu ntirirema ngo ataraboneka ntarokirita amaziza reka twiganire tuzamuganiraho n'uwo mwataka wa APR ariko nibikuraho ko APR iri gushaka winga macacari tuzasobanura byihariye kariteze ejo nagize amahirwe rero umunyamakuru biganiro Anta murabizi ko aba umuscout yasigaye scoutinga ambwa ati Rugaju
atukurikirana umuwinga wavutse tariki 16 z'ukwa gatandatu 2006. Umusore upima metero 1 na santimetero 74. Umusore ufite imbaraga, ni umuwinga ukina akinisha ikirenge cy'iburyo, bawita winger striker, no kuvuga ni umuforward. Yatsinze ibitego 10 muri shampiyona ya Burkina Faso mu ikipe ya Saritas, atanga imipira 7 yavuyemo ibitego, kandi match enye za nyuma muri shampiyona ntabwo azikinnye, yazora mu bitego 17. No mu Burkinabe ari guhamagarwa muri equipe nationale yabo nkuru, ari kubundi yakineye abato ba Burkina Faso bose kugeza nubwo na equipe cani yabo yayikiniye. Uyu muwinga hatari equipe akina mu Saritas ni umugabo w'umukoroneri ukomeye cyane muri Burkina Faso, antambwe atafite n'umugore mwiza cyane w'inzobe. Ati umukoroneri arakomeye cyane. Ati uyu mukoroneri ikipe ya Al Hilal ya Ibenge yari ipimye, arayibwira ati udafite inoti $200 y'amadolari nta kintu nganira nawe. Ikipe ngo ya Ibenge yageze ayitanga $150 barayangira, usibye ko Ibenge yanayivuyemo Al Hilal. Igihari EPR binyuze muri Watara barambwira ati tubarize matakwa ibikenewe kugira ngo tuzane uriya muwinga w'ishanyarazi hatari, kuko uno mwana izo match enye za nyuma atakinnye yari yagiye mu Bufaransa mwigerageza mu ikipe yitwa Twayo mu Bufaransa. Agezeyo akora teste amara ibyumweru 3, amwe ati taha tuzagusubiza. Iri pareke wenda atatsinze iyo teste mu Bufaransa, ariko ni mu Bufaransa nyine. Ni umuwinga utsindisha indyo imoso, narebye highlights ze, yitwa Jacques Pantalon. Yitwa Jacques Pantalou. Pantalou. Yitwa Jacques Pantalou. Kandi nayo byazanzanira Pantalou. Jacques Pantalou ateye ubwoba, ni winga hatari, ateye ubwoba, atera amakufra, ni ruvumbu ugenda kuri kufra. Jacques Pantalou ibyo $150 by'amadolari. Yitwa Jacques Pantalou Diala. 200 aperi zabire. Ahubwo se ni Pantalou, ni Pantoulou. Rugangura soma Jacques Pantoulou Diala. Pantoulou Diala ni Jacques Pantoulou Diala. Yabakenewe ni murebura, afite imbaraga n'umusore. Ifaranga saba aperi bayibwiye bati barayibwiye bati ni mu $200 by'amadolari, mukamuhereza umushahara $8,000 by'amadolari buri kwezi. Aramanuka Nyarugenge afata uruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo. Ni babandi ngo yavuye mu kibuga adatsinze ataharira gusa. Ibitego 10 yarabitsinze, assist 7. Ngo abantu badoda, abantu bafite ubumenyi mu kudoda incundura bagiye kubona akazi. Bamwita Pantalou Diala. Ejo ndabazana undi mwataka watakisha imoso. Ufite impungenge kuri amafaranga yamukandagira ishaka. Ayo mafaranga yamukandagira irashaka gusinyishiriza rimwe. N'abana b'abanyarwanda ibiganiro ngo biri kugenda neza. Ingine bahagaze mu $200 by'amadolari kuza muri aperi byaba bikubye. Mu manyarwanda ari $244. Oya bawamu wabita Jacques Pantalou mwembi $8,000 by'amadolari nangaye mu manyarwanda. 8 wo bamuhemba kumuhemba Jove bien, ariko recruitment ariko nyine none se kukeneye umukinnyi ukomeye wabigenza. Hanyuma ku munsi waje kwizigira indi nkuru dusize muri Rayon Sport, mbabonje abanyarwandakazi, harimo intambara ikomeye. Hari umugabo ugomba guhabwa akazi, perezida aravuga ati ntako muha, vice president umwe akavuga ati urakamuha, Muvunyi akavuga ati mwe mubiganiraho nge mbaye ngiye ku ruhande. Uwo mugabo umutoza aramushaka